established? Oh, when was Māori, the Te Reo Māori made an official language? These are the pātai that we'll be asking. So study up, do your rangahau whānau, kapai. Yeah, one of the other kaupapa, I've seen this movie as well because it's based around our beautiful maunga tito here, maunga Taranaki. The mountain is going to be showcasing in here as we warm up to Stan Walker. So, you know, bring in some bean cheese if you're allowed, have a bit of a snooze and watch that movie. It's a bit of a hard case, beautiful Reo Māori weaved into that movie as well. So looking forward to that. Kapai. Just a few health and safety things, whānau. So obviously you know with the wharepakua, you guys all look like you have heads on your bodies. I think you can see and find out where a wharepakua is. Kapai. We've also got the VIP area, aka the area for our kaumātua, that's upstairs just in front of us here. If you need to know anything, if you've got any pātai or any queries, if you can see someone with a proud to be Māori tihate on, they'll be able to help you, but also check out our info desk as well. Yeah, for sure. And a tamariki zone too. I don't know if you guys have seen in the corner there, some colouring activities, some free prizes as well. So seeing your tamariki in the corner over there. If the Pākeke want a little break. And just want to share with you a kupu hau for tamariki mai te uru, mai taranaki, tātaraki. Ne? He kupu mō Ngā Mokopuna tamariki taiohi. So yeah, he kupu hau mā tātou, mō tō ki te mātauranga. A couple of health and safety kaupapa as well. Just keep the aisles free so that you can allow access for our whānui to come in and out. I don't think we're going to be strict like Matasini when there are performances. People are still going to be coming in and out. As you know, the sound's travelling outside too, so which is a good thing. But obviously just respect the kaupapa and just noho ki runga I te tūru mā taki mai whakarongo mai rā, ne? Kapai. Well, I think it's time for our first kapa for the day. Let's starting strong. We're starting strong with one of the first Māori performing arts clubs in Aotearoa. The club, named by Tā Apiranangata, was established on the 30th of May, 1937. And then the mission in 1937 was to try and keep the young people off the streets and arouse their interest in Māori culture. Did you see that flash voice I just put on? That old Māori voice, kia ora. Lady Pōmare, the wife of Māori MP, Maui Pōmare, was the first patron, and Kingi Tāhiwi, who set the high standards in Kapa Haka and choral singing, was the first tiamana. Ngāti Pōneke Young Māori Club are based, of course, at Pipitia Marae, Wellington. So, ho mai te peki paki mō Ngāti Pōneke Young Māori Club.
Kātahi rā ko te rōpū a Ngāti Pōneke. Tū ki te atamira mō tō tātou nei wā Kapa Haka. I konei ke te whare tapere o Tākina. Nā te kaha nei o nā kaimā takitaki e paki mō te rōpū o Ngāti Pōneke, ne? Nei rā nā mihi atu ki a koutou katoa. Koi tēnei ko maka tōkai pāpāho i tēnei o nā mea whakapāohotanga no Ātia Watoa FM e whakarite. Mena kāre anō koe tai mai ki Tākina ātirana e pai no atu ko tērā tēnā mātakitaki toni mai ki runga i a Pukamata, ki runga hoki i a YouTube, ne? Te YouTube me ki koi tēnei ko maka e whakanui nei i tō tātou nei a reo wiki o te reo Māori. Kei konei mātou ki te whare tāpene o Tākina e hika mō te hui ahurei reo Māori. Tēnā kei muri au nā ka rongo koe i te reo o No Woods, ne? Ko No Woods tēnā te hio nā kai kanohi ki rungi te atamira i te rānei. Kaua koutou wareware ko tēnei te wiki, te rā whakamutunga mō tō tātou nei wiki reo Māori, ko te pātai nui o te wā. Me pēhia i tō hāpori, tērā pia tō wāhi mahi pia, tō whānau hoki e whakanui nei tō tātou nei reo Māori, ne? Ātia Watoa FM, ko tō tātou nei whakapāohotanga, ne? He tino kēmu haere ki rungi te atamiri tēnei wā tonu. Anei anō ke te tehi o nā whakaritenga. Mena ka kite koe i tō tātou nei pāohotanga ki rungi i a Facebook, tērā pia ki rungi i a YouTube hoki, tērā pia ka kite koe tērā pia ka rongo koe i te tehi atu reo, ne? Ara ko tō tātou nei translators ki roto i te whare, ne? So, i te mea, te wiki o te reo Māori ko tēnei, mna mātou katoa e whakanui, we've had some translators come in hard and fast for the kaupapa whānau mā, so we will be flicking in out of te reo Māori and of course English as well. We are on our last day of Te Wiki o Te Reo Māori, but hey, don't let that be a deterrent for you for not celebrating it every day. Te Reo Māori should be every day, ne? Ātia Watoa FM, we're right here with our Kapa Haka. First off, at Tākina. Ara, ko te rōpū Ngāti Pōneke, i whakatuwhera tō tātou nei kaupapa, kātahi rātou koe eke mai i te eke mai i te atamira. Ngari tēnei wā tonu ara ko tō tātou nei a rōpū tuarua. Ko te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna, ne? Mokopuna ki uta, Mokopuna ki tai, kei marae nui te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna, ko marae nui tētahi kainga o kupe i tōna wā, kei motu Kairangi i Te Whanganui-a-Tara. E toru ngā motu e tū mārekaraka mai ana i te whanga o Te Whanganui-a-Tara ko Matiu, ko Makaro, ko Mokopuna. Ko Mokopuna, te motu ita e noko, pātete ana ki a Matiu, ho maira te pakipaki mo te Kura Māori o Ngā Mokopuna.
Kansira i hika ko a te kura Māori o Ngā Mokopuna ki si tūn katahira ka tū ki te atamira nei rā tamiri atu ki a koutou katoa. He kaupapa no mōna tamiriki tēnei o nā ropu e tū nei.
Ia he hai kōrero anō ia rātou. He kaupapa kaha hoki ki te kōrero I te reo Māori, ne? Ko te kura Māori o Ngā Mokopuna ki situ, ne? Ko tō tātou nei rōpu tuarua, ko tō tātou nei kapa tuarua, e tū ai ki runga I te atamira. Ka waka te wei hatu kia mautoni mai mo tō tātou nei rōpu tua toru, ne? Ara ko Ngā Matarau o Te Puāwaitanga. Ko tō tātou kaiaka ko bau makatea. Hei ngā titi whakaaturanga o te rangi e iri e tirako hei ngā unaunahi o te Whanganui-a kapatahi I te hui ahurei nei. Tū ahurei kia piri, reo Māori kia tata, whakamaua a kai haka kia tina, ne? Kei wainganui ngā rōpu e tū ai he paku whakatā, ki rungi te atamira anō rako nau. Ara ko te hiona kai ako no Ngā Mokopuna. I pai te haere ngā kērei ki te matu tai kapa, ki te ngā whea Te kahana I ona rangatahi nei, e kōrero I te reo Māori. Tērā pia tō rātou Puāwaitanga, ne? Kaua koutou wareware mō te rā katoa kei te whare tapere o Tākina mātou. E whakanui nei I te reo Māori, I tēnei wātoni ko te Kapa Haka. Whai muri tēnā kei te whakaari atu wetehi o nā kiriata hou me ki I roto I te reo Māori hoki ara ko te reo Māori, Frozen, ne? Mōna tamaiti katoa, ne? Hi ai, pai ai ki tēnā o nā whakaaturanga. Frozen te reo Māori I te rangi nei, te tehi atu kiriata ara ko The Mountain, ne? Me nā kamohi o kau te ia Grandma Tala no Frozen te reo, ara ko Rachel House te kai... Our next rōpu that will be... Oh, are we on time? We are running on time. We're running a bit late. Mō tapu he koutou mā. Uncles, nannies who may be a little bit late or trying to find the park, they will make it in time. Ka kōwhiria nei ngā kai kōrero ki rungi te atamira a koe hoki. So, e tahi waka, ka tū, ka rongo ki he aha te aha, engari tēnei waka kite I ngā kōhine o me ngā tama hoki. E whakararangi mai ki te taha o te atamira, kaua koutou e wareware, ko Ngā Matarau o te Puāwaitanga, ko baumakatea tō tātou nā kaupapa, tō tātou nā kaiako, e hika. He rā whakanui nei I te reo Māori, he rā whakanui nei I tō tātou nei tamaiti, ne? Ko tō tātou nei rōpu tuatoru, ara he kura anō ko tēnei. Mainga. Kia tina. Tina ki te ngāhau o te Puāwaitanga e whakaite mai me tōna waitangi ruatanga. E mātāpono ake nei, hei kaitea ki tai au, hei taiohi e tuana I te tino rangatiratanga o Aotearoa. Katika. Kia whawhai wāhi ai ki tōna reo me o nā tikanga I te ara whanaungatanga o te wiki reo Māori e hui ai a ngai kapa. E kata ai te pō, e ruiruia ai te kariwea tangata, tihei, tihiwa. Pai tēnā kōrero, e ruiruia ai te kāri oi a tangata. E kata ai te pō, tihei mauri o rā, homai te pakipaki, mō te kura nei o Ngā Matarau o te Puāwaitanga.
Ngāti Pōneke, te manuka, tomo kia. O te hawatua te tā huhunga te whare, o ngā tikanga ngā ka whakamau, ai a kukura o matua, ngā Mokopuna, tāra Whānui, tēnei a mei karere atu nei. Tahurangi tangata, ai a Tahurangi, tēnei kāmihi. E a kūri o Poutama, upane kaupane whitui te rā. A tau waka ka koutou, a tau whakahuanga, a Taonga Mai Tawhiti, tēnei a mei karere nei. Nā reira kai taku hui ahurei, tēnei a Ngā Matarau a Te Puāwaitanga, tau ki mai nei i mai tō kaupapa, na whakanui a tō tātou wiki. Nā reira, uri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
Ki mai ngā mai hara mai tētai hiahua rā ko te kura o Porirua ara ko ngā Matarau o te Puāwaitangi kātahi anō kātui ko tau tātou nei rōpū tuatoru mō tēnei o nā wāhanga Kapa Haka aua hoki ko tō tātou nei rōpū tuatoru no he kura anō hoki ne he mea whakakahanei te kitea i nā tamariki e tuai ki te atamira engari kaua koutou wareware e whai ake nei tātu ki te mutunga o tēnei o nā ahi ne, kaua koutou wehe atu i te mea kei te haere tonu mai. Kei te haere tonu mai a te ahi a Tahurangi, ara ko Ngā Taonga Mai Tawhiti, ara ko te Kairangi o Poutama, ara ko te ara Whānui Kura Kaupapa Māori o ngā Kōhanga Reo o te Awa Kairangi hoki ne. Tēnā no, kei te tū wete hio nā kai kōrero ki rungi tātamira. He paku whakatā ki mui a mātou, kei Whanganui-a-Mātou, kei Whanganui ngā rōpū hoki ne, he wā papai mā koutou te puta atu ki waho, me haere koutou te tirohia ki nā mākete ki wahora. He paku kai ki wahora. He mea papai katoa tēnei. O ngā mea papai rau atu ki te hui ahurei reo Māori o te Whanganui-a-Tara ne, ki te whare tāpere o Tākina ne, ki tāku ne whakaro he ākua hou tonu tēnei whare. Kāre anō he tahi tau pea, ki tāku nei mohio, ki tāku nei whakaro. He whare tāpere anō kua whakarite anei. Tāwahi te huarahi mai i te papa o Tongarawa, ne? Ko mahu e ki i te joke. I miss that joke. Ara ko bau ahiataningwa, ko bau makatea. Te kai whakarite taua rōpura ara ko Ngā Matarau o te Puāwaitanga. He rangatahi ke engari tōna purei rakuraku e hika. Tērā pia ka maimahare koutou ko ngā kākahu reo Māori meki, ka tae e koe te hokona atu mai i te warewhare ne, the warehouse, engari, but tērā pia ko te rua te kau miniti, kua pau katoa ngā kākahu, ki Porirua, ki Patauni, ki Pōneke hoki, ne? Tērā pia he tohu pai ko tēnā, i hokona atu nā kai katoa, ngā kākahu katoa. Iwa he tino paku tēnei rōpū e tūnei ne, ko te rōpū e whai nei. E kira, ko te ara Whānui Kura Kaupapa Māori o ngā Kōhanga Reo o te Awa Kairangi. Anei tā rātou kōrero. Our kura is the wawata from our late kaitiaki, Mrs. Kiriana Olsen and Mr. Richard Luke. Both were committed to the survival of te reo Māori and creating opportunities to promote, practice and sustain te reo meona nei tiranga for the future generations. With the support of all te Kōhanga Reo within the boundaries of Te Awa Kairangi, the strength that cements this kaupapa was sealed with the physical structures of what we now know as our kura. Tērā pia ka ki te koutou ina I te kura rā, tērā bit of an overhaul, I'll tell you that much. As our kura lies within the tribal lands and boundaries of Te Atiawa, it is with respect we acknowledge and practice the kawa of the mana whenua when welcoming manuhiri. We acknowledge our pan-tribal, the ego composition of the kura whānau and encourage the sharing of kawa meona nei tikanga for all iwi. You know, Te Ara Whānui Kura Kaupapa Māori is one of those kura that we all know. There's always been a kazi that went into that kura. There's always been a younger sibling perhaps, or you always know someone in there. Oh, it's a sing-off and no one told me? Oh.
That deserves a round of applause. I didn't even hear all of it, but I heard enough of it. There you go. So great to see people coming in their packs, I suppose, here in Te Whare Tāpene or Tākina. And great to see people just flowing in and out, all types of walks of people too, koutou. Ka rea no tēnei he kaupapa mō Māori anake, ne? Mō ngā iwi katoa, nau mai hara mai, ne? Te Whare Tāpene o Tākina. He kaupapa hātaki, haere ki runga tatamira, ara ko nā rangatahi. Hea tēnei, he ue hika, he pukana off. Phone a friend. Hey, look, if you're watching this live feed from home, Poutama, don't forget facebook.com/Aotearoa FM. Jump on our YouTube channel as well, Aotearoa FM. You know what? These questions, you can play along at home. Uno. You know what? I didn't catch the pātai, but I'd say it was what is Stan's label. It's a bit of band, it's a bit of fun, it's a bit of kia mu ka wanganu na rope tuai. And of course this kura, You know what, it's just marker sharing marker facts, but I didn't go to a Kura Kaupapa, I just went to normal primary. But I guess what I'm trying to say is you see the difference in Kapa kids that went to Kura and Kapa kids that just went to normal Auraki, you know, primary school. And I'm not saying one is bad, one is better or worse than the other. It's just I'm just saying that for me, I think my Kapa flex probably would have been a lot more levelling up, perhaps if I went to Kura. Pea, he whakaaronoa. Engari bats, kautema, homai anō te pakipaki, mō te rōpu Kapa Haka, o e hika te ara Whānui Kura Kaupapa Māori o ngā Kōhanga Reo o Te Awa Kairangi, mā takitaki tonu mai. Hey!
Ki kāra wai te whai. Parau mahara no. Me
o te wā, whakaaturanga, tēnei waiata.
tipura. Kāntika, ko te kura, ko te kura o Te Awa Kairangi, Te Kura Kaupapa Māori o ngā Kōhanga Reo o Te Awa Kairangi. Kātahi ara ka miti mai te atamira, tēnei waka. Ka puta atu te ruma, muri mai tō rātou tū, e kahana i tō rātou tū. Ia te wā, he kahana i te tū o Te Kura Kaupapa ne. Ara ko tō tātou nei rōpu tua whā o te rā. E hiunga rōpu e toi nei. Ara. O he kēmu anō ke te haere ki te atamira. Maha ke ngā kēmu. Tahi rua toru. E toru ngā rōpu toi whai nei, whai muri nei Te Kura Kaupapa Māori o Te Awa Kairangi. Engari bat ko oti ke nā rōpu kura, ne? E whānā nā rōpu mai te kura, i timata mātou i te kura o hika. Ngāti Pōneke Young Māori Club, ne whaimiri a mātou, ara ko te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna. Ko Ngā Matarau o Te Puāwaitanga, ara kātahi anō Te Kura Kaupapa Māori e otia i tā rātou tū e toi nei. E toru ngā rōpu e toi nei, ne? Māku koe whakamohio atu i a wai, ara ko te kairanga o Poutama, te ahua Tahurangi, Ngā Taonga Mai Tawhiti. Te pātai whakamutunga, ko waira e tai o ngā tangata rehe ki ngā Reo Champions kia koe. He tino pātai tēnā i tēnei wiki, ne? Ara ko te pātai, who is your Māori champion? Who is your real Māori champion? Who is your real champion? And that's a hard question, I suppose, if you, well, maybe it's not if you're still on that real journey of yours, ne? I think it's hard to hoki mahara ki taua wā i ako ai te reo Māori. I te mea, it's an ongoing thing, I suppose. So what I need from you, I need 3 pairs. So 3 pairs, you're going to be working together. And each of those pairs, I want a pakeke and a child. Not rangatahi adjacent, just rangatahi or a young person. Mena tūpuna rangatahi ki te tātono. Don't be shy, whānau, don't be shy. So he tino kēmu haere ki ringi te atamira. Oh, kapara, we've got one, another one. Asking for volunteers to come up to the atamira. Maybe it's a TikTok dance challenge, eh, wara? Oh, we need one more, whānau. You know, to be honest, you know, I'm not the millennial. You know, I'm not the Generation Z.
I'm not the this or that, but I do love a good TikTok dance challenge. I'll be honest with you. Okay, so this kemu is called it's charades. Charades. He kemu Any real experts out there? Is that right? Charades? kai kiriata me ki. Anyway, can't wait. So, what? I want to wait. No way. Can't wait. So we're going to have one person in your room who has to act it out. I'm going to show you a piece of paper. You have to act that out. And then the other person in your team has to guess. Come on. Ngā wari noa ne. Tērā pia he ngā wari noa. Ngā wari mā koutou I te kāinga e rongo mai nei ki tō tātou nei pāohotanga. Ngā wari easy ne. You put that in your papako, put that in your new words for the day. Tuits. Tā hua kōrero mai kōwai. Te wapana. Media. Ko Tānia taku ingoa no Te Ao Pauri me Ngā Puiahau. Ka pai te rōpu whakamutunga kōwai nohea. Ko aniwa. Sa ki tō tātou nei mōhio, he kemu Ngā pui nui kai tōna ataira tēnau. me ki Te Whanganui-a-Tara. E toru nā Ka Ngā pai tāngata. Ngāti toa, hei whea mai. Okay, whānau, so the first... nāna no ke whakarite nā ture. Ngā tohu me ki. So, kamariki mā, hara mai ki konei, bēnā rangi, ai, e me huri hia ki tō makiki, ka pai. And I'm going to show you fellas what you're going to act out, ka pai. Whakapuri mai, so I can show you at the same time. All right. So no sound, you don't have to make any sound. Ka pai. So you're going to act it out. Ka pai. Ka pai. Korite. You know, if I was acting or singing, I'd go for the singing myself, but that's just me. And anyone who knows me knows probably that's what I would choose too. Karanga, I konei. Hey! What did you get at? Was it over here? Kapai? Okay, over here. What is over here? Kapai. All right, next one. So you're going to swap me, Me tēnei. pēhia I rātou I tere ai, Ai. te kotohua I rātou te whakautu. How did they get that so quickly? Cute, this is cute. Pai. Toru, Korite. rua, tahi, karawhiua. Kei te oma rātou. Ko koe, kapai. Paki mai. Ara, me tini anō, kia tere tini anō. So we got one here, kapai. I think I'm missing something fine. I'm not keeping up. Engari, pai noa ko tēnā. Kaua koutou wareware ko nā rōpū e whai ake nei. Whai muri I te rōpū nohea no. Kapai. Toru, rua, tahi, karawhiua. Miki rapu ka tōna pipa nei. Marongi Te te kairanga o Poutama ne. I haia rōpata ko tō rātou kai ako, me ki. Tērā pia ka maimahara koe I tērā ingoa no ngā secondary school regionals. Ko ia ke te kai ako no Okay, so we're all at a draw. We're at a draw, whānau. Aotea College ne. Aotea College. So tērā pia we te hio e nei tamaiti, e te hio e nei tauira no te kura o Newlands. Te kāreti o Newlands. Engari bea tahinga ana I te tehi paku kōrero mō te rōpū te Kairangi o Poutama. Ko Poutama ki runga, ko te raupara hakiraro. Ko tō rangatira tēnei te upane ake I ahaha. Kaitama, this rōpū was established in 2023. The group's founder I haia rōpata, Ngāti Taonga says it was born at a Whānui Reo from a desire to revitalise the songs and stories of his iwi. Te Kairangi o Poutama is paving a new path, being the first competitive haka group to represent Ngāti Rangatira. Their debut performance at the Wellington Regional Kapa Haka performance in early 2004, epic by the way, can I just say, told the story of their iwi's migration from Kawhia to Porirua, ne? This is our 5th rōpū for the day. And I've got to be honest with you, I'm not too sure mena he rōpū kura. Mai hae rōpū pakeke. You know what, now that I hear Nos talking about it, I just realised I probably haven't said enough about it, of course. Probably one of the main acts we are looking forward to today, Stan Walker, 4 o'clock, level 2. Make sure you got your tickets though. I think they've sold out. You're just going to have to hustle, fam. You're just going to have to hustle someone for some tickets, okay?
Anyway, back to level 1 right here on Ngatamira. It's our mahi Kapa Haka meki. Tō tātou nei wāhi Kapa Haka. Te Kairangi o Poutama is giving a new part. Kapa Haka ne he mea nui ki a ngai Māori. Tāne rore hinere hia. Their debut performance at the Wellington Regional Kapa Haka performance in 2024 told the story of the East migration from Haere. Look, i haia rōpata, very, very quickly becoming a staple mātanga kapa mō tōna ke reanga. Engari i tēnei wā huri ai ki te atamira kei te tū, te rōpū nei, e whai ake, ara, ko te kaitanga o Poutama. Te Whanganui-a-Tara, anai a Ngāti toa, he mihi nei. Taringa whakarongo! Eka. Toro! Pa! Tēnei whanawa, taki o Ngāti, toa rangatira e.
Thank you.
taki wā, o Pōneke. Nei a Ngāti toa rangatira. Ngauri o tāmi hana te raiparaha, rāua ko mā tēne te whiwhi. Te tokorua nei, I hari I te pātai. Ko ai ka tū, hei kēngi, mo te iwi Māori. Nei a Ngāti toa, he tangi tonu nei, kia kēngi tu aitia. Hoi anō, tēnei te tuku I te Māori o te ora. Kia ariki nui kuini ngā waihona I te pō. Anei ngauri, he mihi nei, he tangi nei. Ngāti toa rangatira, whakawātea. E tika ana, take a bow, take a bow. Ara, ko te Kairangi o Poutama, mataka he te ropu, katahina I tū. You know, there's always one ropu when you're sitting watching kapas, eh? There's like, oh, I think I've just felt the mana shivers, eh? The wairua shivers come through me, and I definitely got it through that ropu right there. Te Kairangi o Poutama, I haia ropata ko tā rātou kai ako. Ko Poutama ki runga, ko te rauparaha ki raro, ko toa rangatira tēnei te upane ake I ahaha, ne? Man, based on that ropu that just finished, Motaku here. Let's listen to what's happening on the stage at the moment. I haia ropata actually
I've known probably since he was about 5. Tēnā, me whakarongo atu ki te atamira. You must be proud of Ngāti Toa. Kei te tū koutou, you're sharing your stories, your narratives ki te rai, ki te katoa. Well, he moi moi ha tēnei. Nōku, e 14 ana. Nō reira, te koutou, ka pēnei te tūa Ngāti Toa, he tuatahitanga tēnei. Hoi anō he karanga anō tēnei kia koutou te minenga. Kei te recruit mātou i nai o tonu nei. Kia kaha You koe got 2 i years haia, to kia kaha decide mena ka tonu. peke mai ki tērā taho te tai apa ki porirua tēnā tātou. Yeah, kia ora. And I must say, just in general with Ngāti Toa, I think there's taonga pūra wānanga happening right now as we speak. I see reo wānanga happening, haka wānanga happening, you know, things are just pumping in the pā. Pumping in the pā. We need a break. Pumping in the But pā. no rest for the wicked or no rest if you're Māori, tēnā tātou. Tēnā tātou. Ahoe anō, how kei mua ia koutou te kapa nei? Well, hey off-season. off-season. I'm sure there's a couple Mā of kaihaka though in my koutou group. whenua o i Mena haere he kapa noko nei, haere ana ki Sometimes I taranaki mo te travel around the country matatini. with different kaupapa, Tēnā different tukua mai gigs, te tei Mickey. opportunity ki o And one time I kuhuanga, went ki o down to Nelson kurangatahi. and E noho nei managed i to raro catch the anō i te regional maunga o whitireia. secondary school national Me te moe o hoki ko champions, I whitireia. suppose, while I was down there. They introduced the panel of judges and I spun around and who was right there? I haia rōpata. So slowly becoming a staple mātanga kapa. I konei ke. I Pōneke. Ko ia no te tehi o nā tauira no te au te college ki tāku nei whakarite. You know what, I haia, gun at the poi too, gun at the poi. Ngā mihi ki te Kairangi o Poutama. Bit of Disney, bit of Greatest Showman in there. I thought, their poi, the stand-up for me, eh? How dare they do that Afrobeat and don't tell me? Wātea, he mihi ki te kingi. But you know what, they only were formed, I think it was last year they were formed. They were only formed last year. But I think we're going to hear from this local for many, many years to come. Because I've run out of game ideas and objects. I want to invite a couple of people. TikTok dance challenge. If you want a hoodie, put your hand up, please. Who wants a hoodie? Come away. Oh, my bro, that one there with the white t-shirt on, on the way. Hope you're ready to be interviewed, my bro. No, ko te kaupapa o te wiki nei, ko te wiki o te reo Māori, ko te kaupapa o te hui ahurea, ko te reo Māori. Ara, we want to talk about our reo champions. So, my bro, first of all, ko ai koe, no hia koe. Kia ora, my name's Hemi. Kia ora, Hemi. And for you, bro, who's a real champion in your life? My kids. Che. And do you want to tell me a little bit why that is? I don't know if there's a more perfect answer for that. Because they mean a lot to me, and yeah, they're everything to me. I'll do anything for them. And do they go to kura school, kapas, what are they up to? They do it all, yes, they do it all. Kapai. And I think for so many, a lot of the questions, a lot of the people we've been talking to, it is our kids who are our real champions, especially for the generation, like many of us who have to reclaim it or who are reclaiming Don't it. forget, So Whānui, nice this to is meet still you, bro. a ongoing question, and not one that needs to finish today as well. Who is your real champion? No matter what journey you're on, whether you only know, whether he could be, you only know a few words, or whether e matatau koe I te reo Māori, kaua koutou warawa, there's probably someone that helped you in your real journey. That's why we're asking the question, who was your real Māori champion? If I think about who mine was, definitely my Kōhanga teachers. I guess that's where the reo starts. Kōhanga Reo, Kōhanga nest, reo, language nest. There you go. It's another new word for you if you didn't know. Stop number one to our cameraman over there is the whakarongo mai rā e te ti e te tā nei rā te reo karanga kia koutou katoa. E tautoko ana te ahurea I reo Māori Kātika. ki Te Whanganui-a-Tara. Tēnā koutou katoa.
tanga ko ngā kakano I whakato hei wānanga No ngā taonga kuima konoma me tuku atu Whakarongo mai ki te reo ki Whakarongo tai he rau o rāgi He rawanuku ki te ao Ki te pō, ki te pā Ki o matariki Whakarongo mai ki te reo ki Whakarongo tai he rau o rāgi He rawanuku ki te ao Ki te pō, ki te pā Ki o matariki, Ki te pā ki o matariki, Me whakahau atura I te tunga o te iwi Ati aua te o haki Nā te pehi ati aua te o haki nā te pehi Whakarongo mai ki te reo ki Whakarongo tai he rau o rāgi He rawanuku ki te ao Ki te pō, ki te pā Ki o matariki Whakarongo mai ki te reo ki Whakarongo tai he rau o rāgi He rawanuku ki te ao Ki te pō, ki te pā, ki o matariki, Toko tu te reo rangatira Me he mata koke ianewa I te rangi Moa ke tonu Moa ke tonu Whakarongo mai ki te reo ki Whakarongo tai he rau o rāngi He rawanuku ki te ao Ki te pō, ki te pā Ki o matariki Whakarongo mai ki te reo ki Whakarongo tai he rau o rāngi He rawanuku ki te ao Ki te pō, ki te pā Ki o matariki Ki te pā ki o matariki Oh, kia ora whānau. Wow, the blimmin' rōpatas. Jeez. That was Wairere, or Asia, with Te Reo Ki Whakarongotai. That saved us from singing you fellas a song, so you're welcome. Ka pai whānau, so just a few housekeeping things again. Obviously, tamariki zone to my right in that corner with activities and some staff there as well. For our VIPs, our kaumātua, please go make use of the space upstairs. And so we've got two more kapa, I think, kei te toi, and then after that we're going to have a movie, a little bit of a lunch break, and then we're going to have The Mountain, the movie that's screening in here at 1 o'clock, kapai. That's Rachel House's directorial debut, I think it is, kapai. So just if you want to have a bit of a downtime after a kai, and then after that will be all, for those who have tickets, Stan Walker at 4 upstairs. Ka pai. Ka pai. I don't even think we've acknowledged some of the sponsors. So, of course, Te Hui Ahurea is presented by Te Runanga o Te Aotearoa, a Taranaki Whānui ki Te Upo o Te Ika, Te Runanga o Tō Rangatira, me Te Kauni Hera o Pōneke, all of our ratepayers' money e tautoko ana tō tātou reo rangatira. And, of course, mihana ki Te Taura Whiri Te Reo Māori,
the production crew today, Streamliner Productions, Tākina, Tāwhiti Festivals and Experiences, Ata Social Media in the whare, and of course streaming live on Aotearoa FM. Hoi anō, ho tai mai te kapa, kātū ki te kāhui maunga, te matatini. They started way back in 2006. A bit of a whakanāhau, as you do. You start off on the whakanāhau vibe and then things got a little bit serious. Their kaupapa is summed up by this kōrero. Ko te whare karioi he taonga mai ngā tīpuna, he taonga I tuku iho mai a taranaki maunga. Nā reira, 2009, sorry, they started, and they went to the Taranaki Tūmai kaupapa to represent our region I konei. They started there and represent the iwi of Ngārua Hinerangi, mihana ki oko nei whanaunga, Tia Tūrahui and Darlene Weston, and also Te Teira Davis e tautoko ana mai nei tūho I tēnei o ngā kapa. And the group is named in honour of Tahurangi, the first person to climb Maunga Titohia, Maunga Taranaki. Hoi anō, e te tie te taho mai rā, te paki paki, mo te ahi a Tahurangi. Oh!
Whānui,
Maunga tito hea tū mai rā ngā rua hinerangi kei whea mai. Ho mai rā te paki te ahi a Tahurangi. Hangwe rā i hika mena he ahua pai te whakaoti taratai tū. This was it, Poutama. Of course, I was speaking to Lance Rope before the day, Ngā Taonga Mai Tawhiti. Motaku he, ko te ahi a Tahurangi. Of course, te kai ako tame ale Samoa. Established in 2009, Te Ahi a Tahurangi are a Te Whanganui-a-Tara based group, although it was originally started over in Taranaki actually, for the southern Taranaki. We have Ngā Rua Hinerangi by Tia Tūrahui and Darling Western from Ngā Rua Hine and Te Teira. Of course, Darling Western, you might have heard some of those kōrero or some of the wātea there in their whakawātea. E mihi atu ki a whaia Darling, no te kura, no paparako tuarua, te kōhanga paparako tuarua ki nāinai, te ngai meki. Ara ko tame ale Samoa, te tāngata tua I tēnei wā tonu kōrero nei. Te hiona rōpu e tuana mō te matatini a te rātou. He māma noi, hoi ngāwari mō te wairua. It was nice and easy for the soul, eh? Kōhanga waiata. Just, I guess, speaking more to Kapa Haka, and obviously we saw announced earlier this year, the kind of level of... Also another reminder, whanama, who is your real champion? Get amongst the kōrero all over Facebook and on the socials. In fact, you might just find somewhere there could be some Stand Walker tickets. Of course, 4 o'clock, Stand Walker is playing level 2. Engari bat, ko ki katoa te whare. Kare he pai tērā. He tikiti ka tai koutou te whiwhi, engari bat, ko ai ka mohioki here, really. The best thing is though, kore utu. I think Stan came through this year and was like, you know, te wiko te reo Māori, ko te kaupapa whānui, te whakanui nei tō tātou nei reo rangatira. Ina, kore utu mō nā tikiti. What a guy. They were chopping at the bit, my bro. I was almost gonna, I think there were parents trying to tell them, and then the rest, they all just came running on. But koe nā te kaupapa ne, o nei te mihi kia koe, o wā, thank you so much. I'll let you keep it, right? Bye, my bro. Rude? No, I'm joking. Just a friendly reminder, if you didn't know, we're going to put our marketing kei wahora to get out these. Ai, tika. He momo rau e mi we te hi mahi toi meki. Saw some sort of Samoa, well, islander themed art. I think we got some time to give away some hoodies. I thought there'll be some kai here. Maybe it's still coming. But by not to Kotera. And today I've heard some beautiful koro tui, so I'm down for some waiata, man. I'm down for some waiata. Noel on stage with our other Hoa MC lady, Kirungara, are giving away Te Reo Māori merch, which actually, I don't know if you're aware, but on Sunday it went live and they were in collaboration with The Warehouse to sell a lot of their merch. And would you believe in 20 minutes, everything was sold out. Poutama was sold out, Potirua was sold out, and Wellington was sold out. So is it worth going over to Kapiti? Is it worth going over to Masteron? Me, Kakahai hine. Kia ora, te maunga e kore neke nā. Te maunga e kore neke, he kātingara. ko aniwa hano ngā pihi. Aniwa karanga mai rā. Ngā tēnā koe kō mai. Koe toingoa. Kararaina. Kararaina, ka whai. Kararaina. Koe, o koe. Me huri ngā reta You've changed your aas, ne. t-shirt. Yeah. What? Kia ora. Oh, so we've got a few things to give away. We want to do just a little bit of a waiata. Congratulations also going back out to Renata and of course Wiremu, who won themselves not one, not two, well, between them both, not one, not two, 3, 4, 5, 6 or 7, but 8 passes to Stan Walker. I mean, how much does one pay for a Stan Walker ticket? Maybe around, I don't know, 80, 100? Does that sound fair? $400, $800 right there in their hot little hands.
Mo te kore utu, kāre anō he utu. Ko tai mai taku I rā mutu, and she wanted the mic. He pātai taku ki a koe. Who is your real champion? Tōku reo tōku ohoho, mā pihi maurea whakakaimari. Oh, she said me, Whānui. She said me. She said I'm a real champion. All by herself. No prompting. Kōrera tia te reo I ngā mirai tēnei wā. waka toa. Kia kore I te ki te moa. Pretty voice, nice Mana voice. tangata mana motu hake. Tōku reo tōku ohoho, mā pihi maurea whakakaimari. Ka pai, hoi mai te Ka rawe. Couldn't fault it. Melody, intonation, pitch on. Well, if that's what it takes to win a t-shirt, I'm going up. Oh, just like this little kid has. Oh, yeah. Oh, he roa tō ingoa. This is those moments that are really precious to say. These sort of impromptu, candid, not planned out moments where, tō naoma, on, grab the things and then straight off stage again. Ka Poutama. Oh, would you have a little break, Ka hey? wā And we'll go to our next contestants or singers. Kai waita manu ti ori ori. Ko tō tātou nei rōpū whakamutunga mō tēnei o Te Wāhanga Kapa Haka I tātou nei ki te whare tāpere o Tākina. I tō o te hara keke. Keia te kom hako e ko ki ma ki ahau. Ka pai, hoi mai te paki. Haere tiki tētahi huri tihati pea. Breathy tone, we like that. Wai ata mai. Kia kahai hine. Tōku reo tōku ohoho, mā pihi maurea She really did that. She really did the same song as the other girl. Nei rā te kaupapa, nei rā te kaupapa ko te reo Māori e. He taonga tiku iho no nā tipuna. Mana tangata, mana motu hake. Tōku reo tōku ohoho, mā pihi maurea whakakaimari. Pai, hoi mai te paki vai. Intonation on. Tone on. Here's an interesting thing. With the Reo Māori, of course, we have less consonants and the same amount of vowels, but we have less letters all up in our Māori alphabet. And I find it interesting how some tamaiti e kōrero nei te Reo Māori, you can hear them clearly. Maybe that's the fact that the alphabet is smaller. E awara, engari, when they talk in Pākehā, kāre, it's not the same. You can't really make out what they're saying. E taonga tike o runga tipuna. E pare kawa kawa, e pare kawa kawa, e mai ira e. Tōku reo taku ohoho, mā pihi maurea whakakaimari. How cute. How cute. With the little, what do you call that? You said it, no. Tēnei rangi, don't forget, don't go away, because up next we're going to be showcasing
Yes. Let me broaden on that, of course. Ngā Taonga Mai Tawhiti next to take to the stage. 2006. Ko te whare kāri o he taonga mai ngā tiwina, he taonga mai Tawhiti. Performing arts is a treasure from the ancestors, a treasure from afar. Their three colours of red, black and white, representing whakababa, history and Te Ao Māori respectively. Ngā taonga mai Tawhiti. Don't forget Poutama, more to do after this, I'll let you know after that. Engari, but the team are coming to the stage. This is probably one of Wellington's premier Kapa Haka as well, so we are expecting great things from them today. Lucky this is Ngā Hawaii and not a competition. E kira, homai te pakapi anō, mō te ropu Ngā Taonga Mai Tawhiti ki te ahurea Reo Māori o Te Whanganui-a-Tara.